Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puhaba Syedralun Ban Bandung. Maah beri dekat bak Facebook apa dolah. Bak Facebook apa dolah hanjit lun pega video live karena na urang report bak community Facebook, jadi bak Facebook apa dolah yang pegah dolah kilafah, jadi hanjit lun pegot video live. Sementara saatnya lun pegot live bak Facebook abu si urung gasin cedera lun. Jadi yang boleh lun bahaskan uronyo nakeh ke perkara pengkhianat PA. Karena pengkhianat PA cukup tega bak diranggung. Bak diranggung ke perkara pebibeh bangsa Aceh. Jadi lun pesampo bak urang drone cedera metuah hana suah tak na dengar perte bijeh-bijeh pang tibang yang pejuang ke kanot Buma Adih yang pejuang dalam bingkai NKRI jino cedera metuah menanjit kepada si Imran Pasir yang cukup tega dipegot konten bak YouTube untuk dibahas untuk dipekong kanot Buma Adih ngon untuk diblow softtek ke inong di. Jadi lun pesampo si godre kepada cedera lun yang mubahagia bangsa Aceh lun. Ke perkara PA nyan hana suah na dengar cedera metuah, hana suah na dengar. Sekian puluh ton yang ka dicok damai gohlong pernah urang drone menikmati kesenangan cedera metuah. Gohlong pernah urang drone rasakan keindahan hudip lambumu Aceh nyan cedera metuah. Jadi hana suah urang drone hendak dengar perkara-perkara PA the nyan berangkapu jut dijak pegah Le Mualim maupun si Malik Mahmud yang hana suah nijak dengar cedera metuah. Jadi menyorong drone galak ke perjuangan Aceh merdeka bermedaulat nanggro indatu tu nanggro serama Mekah yang ka pejuang le indatu tu yang ka trip tat gepapah demi kebangsa demi keagama Allah bertudong menerapkan di serama Mekah cedera metuah. Jadi kajit mesingkirkan ubena pengkhianat dalam PA cedera metuah. Menancit yang dipegot Reni Akbar di Mira berosanya nakeh tujuan untuk Pulau Milom Lam Empang cedera metuah. Jadi hana suah nijak dengar berangkap wujud dipegah lewat PA nyan, namun wallahi biiznillah awaknya hanle dipejuang ke Aceh merdeka cedera metuah hanle dipejuang. Berangkap banjir dipegot atas panggung diajak masyarakat yang namun tujuan awaknya nakeh tujuan untuk dipekong penjajah Jawa berhala. Wali Nanggro hana gi cok damai cedera Wali Nanggro Tengku Hassan Muhammad ditiro gepeharum so yang cok damai ngan musuh. Karena musuhnya urung poh bangsa tu. Karena musuhnya urung jeb darah bangsa Aceh. Karena musuhnya urung tipe bangsa getanyo. Jadi lun pesampo si gotu cedera metuah menyo urung drone mehet ke Aceh merdeka. Kajit sampuh ubena, kajit lawan ubena partai-partai pengkhianat bangsa yang na di seramo Mekah demi kurung drone, demi berselamat bangsa, demi bekong akidah agama Allah di seramo Mekah cedera metuah. Menanjit kepada ulama-ulama yang ka zalim, yang ka dong-dong atus pintu penguasa, yang hanapun nijak harapkan yang ulama warih Nabi. Namun kan ulama warih Nabi nyan nakeh perte ulama warih Ibu Pertiwi yang pekong berhala asyid. Nana tu sawa-sawa yang poh ulama Aceh yang sebetul ji. Yang poh ulama Aceh nakeh ulama Aceh. Ulama Aceh jino yang kadang-dong atus pintu penguasa yang kurungan yang sokong termasuk poh ulama bangsa Aceh. Menancit so yang poh Tengku Abdullah Syafi'i dan Tengku Ishak Daud nakeh pengkhianat Panglima jino. Yang pengkhianat Panglima Jino Ansim Zakir Manaf Haram Jadah laknatillah ia boh senudon. Nakeh termasuk anak bajing antek PKI Yahudi yang poh Tengku Hassan Muhammad ditiro. Tengku Abdullah Syafi'i. Menancit so yang racun Tengku Hassan Muhammad ditiro. Nakeh but Wali Nanggro palsu Jino yang si Malik Mahmud Al-Haitar anak bajing kafe laknatillah Raja Buntut di Swedia yang keji. Anak bajingnya yang poh Tengku Hassan Muhammad ditiro ngon Zaini Abdullah. Tengku Hassan Muhammad ditiro cedera metuah lun pegah ba urang drone nakeh diracun. Yang poh Tengku Hassan Muhammad ditiro nakeh anggota partai PET
Yang situ hapet, yang partai dalam PA nyan, yang awaknya yang poh tengkuasan ditiro sedram tua. Na saksi hudip mantong dijenip. Mantong na saksi hudip dijenip nan geh Tengku Sulaiman. Yang Tengku Sulaiman yang jino tengah dilacak li awak PA dikena pabeh. Karena rahasia yang racun Tengku Hasan Muhammad ditiro na keh bak Tengku Sulaiman dijenip. Nyolon pesampo si gotruk kepada urung don sedram tua. Ne lindung, ne sayang Tengku Sulaiman yang dikena japoh li awak partai PA jino. Bah, nyan lindung sedram tuah. Urang jinip, urang tuha jinip, nyan getupu. Getupu permainan awak PA. Getupu tujuan awak PA. So yang poh Tengku Hasan Muhammad ditiro sedram tuah. Konkelon yang ulun pegahnya, konkelon demi kebangsa, demi betedang hukum pot Allah, demi baik relay akidah bangsa Aceh lun. Konkelon yang lun pegahnya, demi kurung drone. Kon kelun cedera metuah. Andai saja lun hana lun semikir kurang drone, maka lun bersenang-senang di sini di Nanggro Kanada. Bah, lun peng dolar, lun mat kon peng rupiah. Bah, yang ingat cedera metuah sulun bah. Yang poh Tengku Hasan Muhammad ditiro, yang racun Tengku Hasan Muhammad ditiro nakuh but awak partai haram jadah PA laknatillah. Yang bersekutu awak nyan Ban Bandung menansit yang ka dipelikut perjuangan Dr. Husaini, yang ka dipelikut yang kagak pebebeh li Dr. Husaini, awaknya kadi kianat. Bahkan Dr. Husaini ditem tuduh MP. Padahal Dr. Husaini han getem saboh drogeh dengan awaknya karena getupu awak partai P. Getupu le Dr. Husaini sedam tuah. Rahasia Perte Malik Mahmud, rahasia perte anggota hewan pedro yang situ hapet nakeh bak Dr. Husaini. Yang sepetulnya hanaha anak bajing Malik Mahmud yang duduk Kuala Nanggro. Hana lam buku bingkai. Hana lam buku catatan Tengku Hasan Muhammad ditiro bah. Hana Malik Mahmud nyan nakeh yang rangkul anak bajing nyan Kuala Nanggro nakeh Ase bajing Zaini Abdullah. Yang termasuk abang jih yang sokong Malik Mahmud bejit Kuala Nanggro. Nyolun pesampo ba urung drone sedram tuah nak netupu. So yang khianat perjuangan Aceh nak kebut perte anggota situ hapet yang kajit ke haram jadah antek PKI Jawa jino. Yang kebut awak nyan sedram tuah. Nyo kenyo yang pelelun pesampo ni ba urung drone. Terima kasih wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.